Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu silin sang puya Mizoram sarkar chuan Assam le Mizoram ramrishula tangkhang mek lir thei khaltu te chu an him tur thu a hril MPCC President Dr. Lalthan Holland Prime Minister Narendra Modi hena lekha thonin ramri chungchang boina aranglama chin fel sak turin angen ZPM chuan Mizoram le Assam ramri boi chungchang chu chin fel turin political level in biak an phut ti an soi Bihar Assembly in Khan vote here zota ka National Democratic Alliance chuan sarkar chel zui turin nena an chang Mizoram sarkar chuan Assam le Mizoram ramrishula lir thei tangkhang mek khaltu te chu Mizoram anno lu huna boina engma an tolo tur thu le an mani le lir thei khalte po a him tur thu a hriat tir ti ven khan Home Department chuan thu chua siamin a soi heti lai hian vaireng te police check gate paltlangin khwalzin phur le mipui mamo phur lir thei engchima voini lengin aron lut lova chutiang bokin Mizoram atang point phailam pan anom lo kan correspondent thon danin phailama tangin lir thei heavy vehicle som pakhat medium vehicle pasari light vehicle pariat le bus pani aron luta heng lir thei te hi awain Mizoram sipai ommek te ile in tur le an momo dang phur tu ani heti lai vekhen voin khan kolosip district chung sahapui VMZP branch roi tu te chuan an khua ku wa lo tura local kacharmi namdang te chu an ku wa lo lai chol tirin an kholama an hotira heng namdang te hian sahapui vi ya ku wara aman turan pek lok chu bora ip thum vel an lo mana hei hi MZP roi tu ten an hriatin a hmuna an kalchila MZP roi tu te chuan Mizoram le Assam state panhi teram ri chungchanga an boi lai ni thute laile pura Mizoram pan tur lir theite namdang mi then khatin an dan lui zelo wang te in ku valo lai chol san tura shilin sahapui VMZP roi tu te chuan laile pura Mizoram lu tur lir thei dan an chol san ma chuan ku wara man an pek lok te po lo arem lo tur thu an shil ngal ani Mizoram Pradesh Congress Committee President Dr. Lalthan Holland Vain Khan Prime Minister Narendra Modi hena lekha thonin ramri boya wangin Mizoram changlang na kongpui ber National Highway zathum paruk chu laila pura dan pinani thua soya mi pui ta hrek zonga kongpui ni som chuang dan ani to awang hian hetiang huna thilthleng thei tura rin sa mire theite angong na hle don ani atia COVID-19 hripui leng nen phei chuan Mizoram tan hmalam pen ngai na awm talawani ati he har sanate hi arang theang bera sukieng turin pul than hola chuna nge na hetianga ele bara in hrek zonga Assam hmalak na hian mi puite ada hlat a hlau thon thu soibok ani Zoram People's Movement ZPM chuan Mizoram le Assam ramri boi chungchang chu chingfel turin political level in biak an phut ti an soi ZPM hruai tu te hen Vain Khan Aizol Press Club a thu thar thedar tu te komin an party vice president Puke Sabdanga chuan thamasani ko a thinglun khuwa Assam mi ten pu John Zolo matham an hala tangin Assam le Mizoram in kar ram in chu boina chuan zolama panjelani antia nimin thlengin phainuam nu ho mau phel sep kengle AK rifle keng Assam police te an le north soin tuna hian thinglun khuwa te sai phai sen sahapui phainom le hun dang danga te ramri in chu ania trumdang ain tuna boina hi arila athuk zok boka atlo zok don ni in a hriat a soibok ani Puke Sabdanga chuan ramri chungchang chu politics thil ani ti soin official te in biaka chinfel tir mai chi ani lova Union Home Secretary le Assam Chief Secretary te po biak fo ani ton hnuwa Mizoramin aton mek chu ramri atanga sipai te tol kirtir petrol a diesel har sa te nitin echop zong te na zonga wa khoi hoi te antram tel kha cheng za somnga zorngai ta te ani atia ZPM in ramria an pom chu Bengal Eastern Frontier Regulation in kum sangka zare somseri panga ramri alo siam ani ti soin Puke Sabdanga chuan hei hi political party tin le Mizoram ngei poin apom ani ti soin heti la hin Mizoram sarkar chuan hum hal atum lem lo ni in an hmu ti soya he baka hin Mizoram sarkarin party zongjong te rorel hona all party meeting a ko ZPM chuan a tul ati ni in a soya Mizoram sarkar en tul ati tlat lo chu mak anti thua soya pol dang hret pui du lo thil Assam BJP sarkar nen an lo ne reng mayang ti an hlau thong ti a soibok sarkar thop turin anin peti sarkar chu an hril cham chi ti ZPM vice president chuan soin Chandrual tul an ti bok silaya ronsom an tum silo chu mak anti hle ti a soibok Puke Sabdanga chuan Mizoram mi puiten heti taka har satna an to hnu hi chuan Mizoram sarkar chu ngoi tat lawa alo pen chu a mo phurna ala ngaman phut
thua soi bok ani ZPM thalai president Pulal Muanpui punte point ramri boina ronti chuak tu chu Assam lamvek anni atia tuna boina ber ramri chu mi puite theihil tira ele bara in shek na manga lia khu tir antum ni in soi bok central sarkar in rol hun ani to ti soin Pulal Muanpui punte chon MNF sarkar chu lau ane emoti turin angoi kat ni na soi bok heti la hen mizo zilai pol MZP chon Mizoram e bar lak luna kong pui antan pin chungchanga state constitutional head ber governor in tongkam khatpo mizo te thawang hau tur le harsina su kiang tura tongkam le malak na anei thom hria tur omlo chu andem takzet tian soya governor chu mizo mi puite harsat na hian arang theng ber ma la ngal turin MZP chun phut tlati an soi ani Mara Autonomous District Council Noya Village Council pariata by election MNF chon seat somni pathum la in BJP in seat sompali an la a Indian National Congress in seat khat an la bok MADC VC pariat by election vote thak hi ni min khan tlong takan ni a vote thak zo vele vote hi chiar ngal ni in ni zan zan lai pel theta vote hi chiar zo felani Siha town chunga VC panga le town pon VC pathuma by election ni ni a VC pariata vote omzat belcom hi sanga somthum pathum ni im vote la zat hi sangli le pasari ani thunga vote la hi za zela somsari paruk point paruk pakhatani khopaya vote la thaberin za somret pariat point pathum pakhatatla a college vai wana vote la tlem berin za somruk pariat point pali atla thungani Voin Khan Sersip District Legal Service Authority bot sain Sersip District Court a meche pathum vandune tokten hen azang dom na pek ani a zangna dom na semsu azathi cheng noi som pakhat le singa ani a CJMP ngur sang zoli sailo chuan tuna hin central sarkar point mesia vandune tok jong ten ol samzo ka anman tangkai thei tur scheme thar man mai thei to aduang ti asoi ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani COVID-19 laga ihim thei nan heng te hi zom ro pui punna mai tuam ro midang hlatin om ro ikutle hui mai silfai mun ro Nimina Bihar Assembly in than vote here zo ta ka National Democratic Alliance NDA chuan sarkar na chelzi turin hen an changa assembly seat jani somli pathum oma seat za somni panga anla a an khingpui Grand Alliance chuan seat za somla in midangin seat ret an la ve bokani BJP chuan party malin seat somsari pali an la a an thopui JDU chuan seat somli pathum la in Hindustani Awam Morcha HAM le Vikas Shil Insan Party VIP 10 seat li ve ve an la a an khingpui RJD chuan seat somsari panga la in Congress in sompakwa an la a CPI le CPM 10 pani ve ve la in CPIM chuan seat sompanhen la boka Asad Uddin Awasia Kaishoi AIM MIM chuan seat nga la in LJP BSP le independent candidate 10 seat khatheu an la bok nimin vekhan Gujarat Madhya Pradesh Uttar Pradesh Manipur Nagaland Karnataka Odisha Chhattisgarh Haryana Jharkhand le Telangana by election ne ya vote tha te chiarani boka BJP chuan tuna assembly by election ne na hian pumpuya lakin seat an la hnem bera Madhya Pradesh assembly bill somni pariata sompakwa an la a Congress in bill kwa a nena an changthunga BJP chuan Gujarat pariat le Karnataka bill ni an la boka hebak ahin Manipura seat li le Uttar Pradesh le Telangana seat khatve ve an la bokani Congress in Chhattisgarh Haryana le Jharkhand seat khathu an la boka Manipur le Nagaland independent candidate pakhat ve ve an tling boka Nagaland ahin seat dang pakhat hi NDP nan la ani Jharkhand JMM in seat khat lave in Uttar Pradesh Samaswadi party ton seat dang pakhat an la ve bok ani COVID-19 laka invena turin khotlanga thuthar theda tu de chuan azau theang bera na nu cham en kol mekte nen thlenga intril shet na an nei atul thu PIB gohotin webinar bot se tarlan ani he huna hian mithiam le mixriat lo tak tak te soman ni a COVID-19 rileng laka invenna konga fasha en kol mekte nen apo na sazoka intril shet atul thu seilan ani a he huna thu soitu le Miss India IAB 2019 ni na how to pi sogata pol chuan na nu chamte hian theina tam takan nei thule khotla nga insiam thana thlen the to ni thu soya Delhi High Court Advocate Abdul Rahman Malik point fasha de chu an chena cheve le an mani holtu boruak a thatchuan ramasona le thanna konga an tangkai thu soilang bok voina webinar hi pu samrat Bandio Pade Joint Director MNC PIB Guwahati chana kai shoya Zilai Chanchibumi le sarkar mi poimo baga Doodarshan Guwahati Regional Outreach Bureau Guwahati le All India Radio Guwahati ten he huni an chim ani Rampuma COVID-19 shileng laka invenatur thilpoimo inshil she na be pui jan andolan campaign ne meka MADC member Puke Ramwan mi puit angen na chanchin thar chiati to main ilongai thang u kamhing chu ke ham ho
executive member MADC seha COVID-19 hausu face mask hangla ikut silla social distancing maintain bok la tichuan nangle sungte lokhinang chu chanchin thar cher ti top na na kang pui Mizoram sarkar chuan Assam le Mizoram ramrishula tangkhang mek lir thei khaltu te chu an him tur thua hril MPCC President Dr. Lalthan Holland Prime Minister Narendra Modi hnen a lekha thonin ramri chungchang boina aranglama chinfel sak turin angen ZPM chuan Mizoram le Assam ramri buai chungchang chu chingfel turin political level in biak an phut ti an soi Bihar Assembly in than vote here zota ka National Democratic Alliance NDA chuan sarkar na chelzui turin hna an chang chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani